Ok, ovo je možda malo pretjerano. Vidi što piše, vidi se. Kao što možete da pročitate na ovoj kutiji, a i u samom naslovu videa, nabavio sam novi Resin 3D štampač. Prodao sam Anycubic Photon što sam imao i uzeo sam Elegoo Mars. Ovo je baš usko. Jedna zaštitna folija. A ovo mi se čini da je, da, definitivno uputstvo. Ovo se dobije kada se skine prvi zaštitni sloj sad. Da. Ove strane se također skidaju. Da sklonimo. Ovo je flash od, apsolutno ne piše koliko gigabajta. Napisat ću posle. Ajce, menzura, obloglavasti imbus, stvari ovo su 3 obloglavasti imbusa, rezervni šrafovi, doduše čini mi se da su ovi veći redovni. Ovdje imamo napajanje, ovo mi se čini da je britansko, ne pojma šta je ovo. Ovo je samo napajanje. Špahla, Universal Storage Sleeve, šta? Ohohoho, i ovo sam jurio već godinama, sečice kao cetke, ali u ovom slučaju za rezin, maske. Ok, ovo će zapravo biti korisno zbog trenutne situacije. I ovo je sam poteži štampač. Čini se da je to, nema ništa više u kutiji. Ovdje dole je samo žicom. Mint condition. Kao što vidite, okupac za razliku od Anycubic Photona, koji je jednostavno kao ladica, potpunosti skida i dodatno je obezbeđen i upakovan. A ovdje se nalaze, znači, ploča sa vretenastom glavom ili ti ono kao zovu ball joint. I ovdje je kadica, da vidim samo da li ima feta na njoj. Ima. Sad ima, ne znam da li čujete. Neki ljudi kada stavljaju ovaj FEP materijal, stavljaju ga tačno na određenu frekvenciju, kao kada podešavate bubanj. Ovo u suštini to što se dobije. Nazad se nalazi port za USB 2, on-off switch i centar za ubadanje kabla za napajanje. Ok, to bi bilo to za današnji video. Sljedeći put ću pokrenuti mašinu, danas ne mogu zato što nemam odgovarajući kabel. Treba mi evropsko-kontinentalni, a ne od Velike Britanije. Radit ću nekada live na Instagramu, tako da zapratite me, izvolite link, a vidimo se sljedeći put.